Nilapha piwa papatin kathang vaint na hon ngày luôn nay ta nay na welcome vai le nộp cái sa le zengin thupi ten nay li movint cây mai mà cha cây poi i mà cha cây hilau bowe nào thì họ to Samuel cha amin Samuel họ to cái này cái mang sa zivint mun khana kem ka bol na wa more lang chapang khanin ka kisila mit be lawa kaung thlai to ai le ei ven ei nui sanin ha tin ei nui sanin kyong pinanui sa jong ka tile jong no le ni chibet chike bo cha ima cha ki lo hen the jong le ngai lu na nei te in nei na lem vin le pathin ka thang ban he adin le len lam kai pun na sa in an ei ne khompin ngai lu na thu ai sei ka ki pa le zengin heu keng church pastor pa 2011 comment na kana tong khom thanin phaya Brazil pat chule Honduras apanin football coach kan puzin coaching kana bolvin kahet khilwai le Manipura football coach foreign hin puilut masapeni mai theina lai hi aje chukaga he dola chi piham thai le Manipur 11 team ho ahung win senior team ho jong win coach ho ahung win nasata in amahon jong coach adei chat thu hong sei win ahin lai ma chai na ball people win hi tuni la hin nu ti ho jong izadam khat hong zawin phone ringtone he agim nei he oi po zo se awa hi de pon ti sa a thousand si yong adam thei de poet nu ti ho jong zanam khanong zawin ka ki pa in nu ti hon ngai lu na nei vet sa jewin na chung wa pathin menen ke pa thu kan sei ne he kai hi heu kengen pasupana sei banga kai ka hi le Manipura kon ka hitan kaloi nu hi Varanasi ho ahin kai sanga ko inchiniam kana sangde danin kachapai le tunwang fit group anaitan ka to vet jingen to hi akem ko se siang chu pathen long sin tu kon number 11 a sin kya hi number 6 number 7 ka se hi a double di chat he thai pathen pathei bo na he na api na khun 2009 kuma chu ping hin api na khun Mumbai DY Patil Hospital na tua ILP inalha IPL like chip na jiu cricket like chip na jiu it's a stadium koma kho stadium nei te hospital a kana ping hin apin kuma hin nuizat ta khan sai nge American ho khat ahongin ama chu sana sangri amin chu bon keti phone in bolin mang tin hoi katiale hoyanum ham tin kaumna award ho chu ka sai ni le ahongin kaga gal venale hospital lin ta ai chun ka venale mi pi chunga chu kol ho jong asang ta am thohin awang chu chan lang yong do cha asan na mi kang ki kin lai sa chu kaga venale kamu phana phone am ka kyo hon na lai cha hey bon I'm here bon katla oh man nice to see you tin ki pa ta hung cha ong phana chu thoche ki ring chu pianam tile ong lu na hi amma chun ta ki pa van tin ei mat hai le ei mat khil di cha cha he thei ba ama sai sa chu hak ei bol ki go nai le ei mat khil di phana chu hung bong tha in tin ta ke on chun hi thei le hi mo sa chu hak ka bola la ta ka ki khai sa chu ka tung tun he be po khu khuen tin na sa te ho ko mi doi ki mu toi le tung tum be po khu be to betting na thak ta be en tin ngai lu na nei ta chu ka pha samet po khu ka be en tin hai nice to see you ma nga tin tin ke on chun
Hi, nice to see you. Bon ta pasam ka be nge katile topel ka na be. That's life. In Kohi, za chum experience neo can say they don't hide. Na, you ten even kipamin as a wind lamkai nun kamin mang boy atikin. Kamin hi atamatami. Kain guten mang neo te kanule kapan neo it is acho. Mang neo te hai ko ziacho. Mang neo ka kisi acho. Ai le kolola ka chi kitle. Mang neo katile. What's your name? My name is Mang Neo. Mang ganeo atir. Atim pen pa chu mang ganeo he. Pana chu kamini I had Taylor akitha di pa ba chu Mang Neo chu kalado kina MANG Mang. My name is Mang katile. Wo kati American lang ho kuchi European Mang atiket. No, I'm not a cat. I'm Mang katile. Meng at here. Meng cha chukeo pava get a hekatila na het halo. Coming chom moment. I in Nalkasapa Kachupiam dele, Nikan phone and volunteer. Hello, Tintin, hello, Katile, Koini diet. Me and Fona Koini diet, Tintin. Mang neo kila, Katile, Mang neo hoich pen Mang neo chutere, Tintin. Kaya poetic say don't them Tintin. Piam Katele, a vom tim a neo patinian. Mine het noi analanalte. Life is all about, tiltam ta in kowahi, nisiai in kohi, zilding tam tam. So, isn't tun lanzong, now the homitam ta, now vintun lahi, tilka can say the chika say masangacho. Igamu, inamu, izaram kadapoizint, tulaya. Kasenom zin. Igamu hi gam chuma mi ho to ke zin. Country is adam khahi population ne wa neu the cha. 3 lakhs population te hobang chu. Ewa hi population se seong chu country khat the hu chu. As dun la hi pathiana long thai le gam nei the du. Aji chu gam hi ma chu. Pathiana bo chu gam hi. Yes, to lie neo cut Gamla Nami boys, even neo introduction got one to the map effective. To the map got Viltina Chico Gamham. See, I had a quiz. Whose country is this? Israel. Absolutely right. Israeli. Na? Do you know the size of the land? A size near one? 22,000 Islamic can say it. So now. 22,000 something. Come on, let's see. 22,770 kilometers, which is 365 square. Miles. Only the dance. The low might. Maripula. Namu Tevam say. Mutela Nunga some Jum and Bolinda. Manipur sangahi Israel neozo chana ilham neozo cha neozo he ahile aban vekenutina. Do you know his countries is Chikoyam het lo project lane ta kham le phadin kong ki lang ding lawan nom tan din si hite hamama mandiwe Chukoi country. Anyone? Hello. Say the time. Singapore. Singapore a size net one. Lin tinatiwan nevan tinatiwan. Lin. No, it's really small. Anyo dan so pi may it thought nawa. Is that you 600 and is that you square kilometer? Maybe it's na? 635 it will ham. Na
Ilham. Okay. Singapore here, you know, Singapore is just 720 square kilometer bolsala. Ay wangacho agamo akana kantas. They had no natural resources, but they are very rich. But again, countries like Mozambique, Sierra Leone, Africa agamizaram kako, natural resources is stinkingly rich, but then they are very poor. Thawa to pava, thau chunga tau towa, buongolaj. Ne thiba, thau chunga avesanwa, titau tina, buongolohe. Sanachunga towa, khuda dohi, episin temptis. Zichunt gam alit aneogitizong he natural resources from here, like countries like South Korea, Japan, Switzerland, they have no natural resources, but they are stinkingly rich. Piziham. As one now they are kanint, some proverb bung somni li, if I'm not wrong, 23 or 24, verse 3, and simdocho. By wisdom, a house is built, not by money. Sumagi sala pucho. Gam sungi sumagi silo, in zongi sumagi silo, win, china gisach. Is it me in China, anything le, hang thousands. Egam sungahi certificate izu thoziva, ngol nahi ikikolus. Literacy rate asana sangcho, I wanga mingol tamch. Ahawatama tamch, I wanga gamsung by chach. Wisomanga varint, Lekhana zinaku, Kasimaile, Taj Mahal, Hetso Kelchina. Taj Mahal chu, Anakis Alayantun, one of the monuments, 7 wonders at Sunazao 9, Ahinla, Taj Mahal Kisazikun, thousands of people were dying of hunger. It presented to Lengpan, extractable wealth, Sumho Nelago, down Tahi, by force are extractable. Zichun, Achom Zichun, Alapi Zichun, Miwa Dingin, Miwa Kon Alapi Zichun, Insanatinga, Sumho Alazi Int, Agamsum Chana Vaitan, Miwa Kilina Tiets. And doing even Ile, Igamsum he, Kavet Ziale, I'm not against with some particular people. Mikat let ni, Kasena hi boy. I hint, I'm not here to entertain you either. Entertain Bolang Kiloputsu. Chun igam sung wahi kavet naile khatlani hin. They are sucking us, sucking the society. In hoing tata kisa avela ho go bet putyo. Echunt azwa kasay oy po zo se bigatia avahi de pon a thauzo sejong adam the de poi anui zo sejong akipa ai pon Akipa zo sejong Adam te de poi. Carrington akiki quite. Pizinem tle vaset shuna gil sing omin. Nui zinga mi ka sa Amis. Igam sumo din muns. That's rington akasima, rington akiki quite. Just a reminder that my country, my place, my people. Kamite hi tabang bephin pat kalain kan hing veti hen na tinga ki kwats. Ezechun gamsung neo cha cha hi even ai le akhan khang to veta gamsung len ta ho hi even ala khang to lo. Population na tama tamo hi amina mo population from chayong le population lin hon alone as he head of kids. So say put this on study bolelchen now they want. Your finding will be this. The conclusion is this. The fear of the Lord builds nations. Chon patnahin namatun do ap chon sinahin namhi e asot. Zum lezacha na pilute. Isn't tuni zanin pagkai ging dingin napon samin katim sa penane. Tun lang ko bilelchen. Singapore. Ji ahen vale price kapit dito. Kagari kapiin sa kakar.
Whose country is this? Nehat po wale. Greenland. Greenland. Yes, absolutely, it's green. A green that's Greenland na tiyam. Pi country ham. Nehat vam. Google a hole na chumuhi betaus. Chat GPT don't know that's no muhi betaus. Kasi ditam. Answer. Do you want to know the answer? Tengnople district. Tengnople district ko a size nehadvam. Nobody knows. Tengnople district is much bigger than Singapore. It's 11,000 lang pass. That means we'll occupy at least 5-6 countries size he occupied bolachok. Isung gamnong patinin len tayo pinalais. Ya chukay kalung kham na pen hi chon sit man thina. Suppose you ki chance. May laten asu mangzo lo this. Pizin 1994 kumacho Hutus led Tutsi te Rwanda anakisatowa. Hutu then Tutsi te chu more than 8 lakhs. The total population was just about 9 lakhs bohicho. 9 lakhs some bohiwa total population chu ay wanga 8 lakhs wala thousand. At hachaiwam. Hachai lapis. Do you know the Bible? There are many nations. Any nehanumam Bible atusim nagisayna nation ho. Babylon nazakawam. Babylon nazakawa umam. No, they are not. You won't find Babylon anymore. Ami o tichai lovin aminu mangs. Assyria ami o tichai lo pis aminu mangs. Pathin long thai lo nai ibol khawai le eho iminu inam minu longi ungi thai mang thai ichen now to kill mat thai lo this a kill mat thai lo ting la chun cookies are no more. Isn't Tunisanin Tengnople district says yonko ito pawai le ibon sawa ichen bayong la chun country ay thena lai tinach aban kinin tu zanin pung sagi minute som le nga som lagup sam sige lang ong patan kan say sawa le nakun nantun de ka nga dis ton la ka say no mi itsi when life turns bitter hin kho hi akhat che chu ting le people ngayam when life turns bitter, what do we do when life turns bitter? Tiso to la chi ka say no mi amas penint film na tizivin film tu ga papo levan chin het khawa chilai na het khawa oi lai koi film ki muam 3 Idiots mi khana hai 3 Idiots आके है ना मुर्गी क्या जाने अंडा को क्या होगा अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा कोई न जाने अपने फ्यूचर क्या होगा हो तो घुमाओ सीटी बजा के बोल भैया all is well भैया all is well loading भैया God is good all the time chachu all is well God is good all the time yechun hin khoi akha che chu ting le pakaya phai ti hi isu melodi he na isu ka sainom he yechun ka het dolin khangtha ho hi phai langa ko na hong song nom ven mun chom choma kho hinda la hong jong ven isn't tun la ka sainom hi e che hi pathin e ho
ai pi wa hi zen lung kham na di am pai koi ma chana future he poi hi zong le pakai e he po po le i future to security hi ka sei do no ma sa pe nei nang in the future din he poi ama wang pakai in the future a choi po po if he holds your future then your future is secure katino me na it's ka sei nom ya kan sei tuon saying them ka ga tin number 1 mizo sen lo tin ding the event ain la mizo se a lo tin poi mi tam tan le kha simin ain la mizo sen service amu poi diam aban kinin mizo sen lo tin na thugu a nomun ain la mizo sen lo tin na lampi azot nom poi diam aban kinin classroom a tempen pain na to amuzipon amina mimo pan na to thupi ta akimu kitjinei diam diacho aban kile themzon mun pha lekhasim ma na to mulo aumjin mizo se nui sale noi se na mun na lekhasim pan na to thupi ta ahin kimu kitjinei diam diacho चाचो अमीर खान मुर्गी क्या जाने अंडा को क्या होगा तीसरा आचांट अतुइचु ईपीएस सोडिंग है पॉइंट्स लाइफ मिलेगी इनको मुदाम या तवे पे फ्राई होगा तीसरा खांग बेला की कंग दे हम अतुइचु है पॉइंट्स इस ओंगले चाचू all is well Bhaiya, all is well. Mate, friends, everything is fine. Afim sim who kabe naile very biblically class in so. Them ka sama ma yin so. Tu hin film khat ka boy pi wen. Hong Kong film director khat to. Ai ho Manipur nam gen the na ha san thu hi ka boy pi patem pat sai le November la le hom pot de film hi pibola kan bol ham te le ka tha num lo pchu film kalung lut lo ai wanga kalunga lut na chu piam te le a film hi atula mancha message zelu ting ka tha nup ja chu film ko sim ba chu as I'm not a filmmaker ong ke lo pchu ai wanga a film atul pa ko a medium pa ko kaman nom so izenem tile film is such a powerful tool a tool hi acho iman thayana chun aphai katis tu chung jong kbc pastor hota ka kimang khomovin AI artificial intelligence ka tham vene la simdan ka hilen cartoon picture simdan ka hilen le pastor othanom walvin minute som ki ka chun la som changa simovin ayo hazim ya thanok theidan danis lamza thang alach na za khau chuna angai lo wanga chu jong san tia sa chu ia ya simo bailam than ai ki sim thai ka sei pen chu piam de la pastor kama do not oppose the change but embrace the change and then use it for his kingdom. Change he oppose na bola le. You know the sad thing is, if you oppose the change, change will leave you behind. Jizo ting la chung piyong tita. Samuel ho ta kana give up jilai wa ka say pen khatcho. If you don't update yourself, then you become update. Ne thewam. Ha? Ei pau le sa pau kamai house. If you don't update yourself, you become up there. Katiso. Ya chu church so zongin thilzo se oppose mo bol de lo. Vet childing hoi chi man thelo ham ti khol do de katiso. Khang tha he you people are the pillar. Echun kilo hi padicha ting verify bolding ahoi apa hi kilhan thei ti ka sing no me tun aban vikinu tinang
anh em lại via về xe hồi mò zong ông lệ độ lệ aloy gồ lo sang in alien zone hạt zone hồi rồi gì đi am nu mày hồ zong hi anh em lại cái bit bet nên tiền ăn nạp cái bit bet nên tiền ông lệ gồ lo hòn tiền lệ cái bet yam chuna ông mình này bắt thiên phát na cái say nom cái say choi aban kinin lekha thêm cha lo thing ding kitile lekha thêm lo hon lekha sim ngai to lopchu diam lekha na thip lo ayong le do not worry because God is still He is in control, amen. Na thip se a namu ding ti guarantee am lo hel so is it chun khang tha ten lekha na thip jong le pathina na ke sun wai le pan na be hi in sa pakai pan lo le pitya in son pan na be sai hoping a pakai pan lo le khunga pa mo sia jan ha khwai e chun lekha na thip mai ong le if God is not with you na lekha thip jong chu lo lin na 100% guarantee on point na thip mo jong le kingai se in ipisenam tle leisi chungai akilom lo jong so akilom cha so lo pucho akilom lo jong so gol hang hoya hoi mo hon jong nunga hoi ta jia nei tho diam nunga hoya hoi mon jong gol hang pata ta ki mu ke tho e chun leisi chung hi God is in control and He is gracious, He is merciful, He is good. Pathin ihet puwaile pathinin izakai til apha able pe etis aban ken ahoi cha jinei ding kitile itita ha ahoi cha jinei ding kitile ahoi lo ho wang chu kin am talo chu nati lo na cây vang chong à hoài cha gì này đình tile cây rong gì cái này lâu đi cái thứ cái gì này tile khá về nunga hay là cái chiwai le công gol han tilai cây đình bẹ cái hay là dòng le phá bẹ ta cái lối họ in nunga hay là ai puyo các chip bắt đầu vai le cái lối hon cái sang kol cái toka bon chai về na sang kol cái hello itu na toka cái hello itu le cái lung thima chu ai ha cái chai pai yeng cái thita ma kamu mong ta phoi cái thita a hi le cha hi nunga te na chu akho wa chu ka chivin tin kal hun phal wa hi ai no chu langa ko na hong ki kal do chu te hong ki kal do in tin ka hong ki kal in tin ai le chu lai hi ai no chu kitchen a ka jot pheu le abana hi lai hi common room de na common room ka lut masang wa chu kitchen ano maintain kitchen jong chu chipe bang ne hat wa chipe bang go a bang ki simon het ba chu a ko ki sim ya kan ho pa wa le kitchen a chu nunga chapang li ham na to maintain kai chu nu kha pe na ko ngai le ke ho li chil chal tin nui ji wa ta anui pa wa chu kalunga then tin ki chi pai lang chun ka wang phadia ai chu gu thim cha ka kinung len tin kot pangal chu ka dinai pi mong se ham ta ka ngai li ai le tua hung hola anu kha pen pa cho hoi mot we ka thi li cha de su nia nom lo na ai le chinia chu pitikanam ti ai le kaloi hoin asunga hong lu na ti wang ba chu kai kilut ngam ta lo na ka ki thin chul ta cha phana chu veranda chu ka vale le ai le mun khanai to na di kan ki mu ai chu to na chu khom ki ka hi go khat anakano cha chu go a chu ta ka to wai le nu mai chapang ho tu sei chu ka bilkul ai ging yang cho eko na tua hong hola anu kha pen pa chu oi motwe tua hong hola anu kha pen pa chu oi motwe chi bo chu ging ai chu tep ki hat bangao ka ngai ai le ka to na chu nang neo cha ki kan pun khon na dinga kayo
chini kamang sit dan cho abanam kinalai cho kati ke thin chul pha na cho in sunga ki lut nom talo na ka lut nom lo pha na cho pam langa cho ka tin le kaloi ho chun ai nong lut nom lo nga lai le ati ven dim pai pe ne wa pai pe in pe wa chen lang hon sunga naspati galabo ati ven naspati lo ka kalai le ka thing pa ka khi hichini ka hin khoman chu ka ga nu ve nai le ka za chat na la asang pen loi ta chi ai wangin naw te ngai ta ka sei nom chu overcome ibol pana chu it become the best stories. If I don't overcome that, hichu ka zo no vai le ka thi pi de ta chi ka zo ya chu ka story ngai pen na ka nei chi ka za chlo pi e presenam tle za cha ta bo chi ne te wa za cha ni ang ki panam ti ai le ka thiem poi ka ching poi ka hoi poi ka mi mo e ti na bo za cha nang ki pat na ne te wam presenam tle bongin za cha het kha lo pi heu ken ka bong pi wa sun le ka vela za cha dan chu ti na che ti na mu khan lo cái lăng tê uy pi hung vạ tao bên cái vậy lấy cái phật lâm to ra cha tao tiêm lời ra cha ông cái phật này hi Adam lại even bật thiên thuốc say anh ngày hôn lộc phật na cho cái thêm mồi thì na ra cha ông cái bằng chứ giờ ra cha thì ra cha ông tại với cái gì nên cái overcome phật na chứ na bật thiên cái thằng vạ cho cái tiếng anh ra cha ông tự lo bây giờ mình tile pathian lo se na ji ka này á ka zinu long ka to khom pi dinga pathian a hoi pen ke ya dinga a pha pen ai pi na si ka family picture ne ka na ba sang chu ka family picture mu ba ka loi no ka chapa khat pa ho ka chapa azo ting la ka gol pa hi sa na ti ka chapa neu pa khon ipi ti introduction boljem tle ka u ta pen aban le kanu ta pen abana kapa abana ke a size dung ria ko kumapi he ka chapa aneu pan ka senom chu phiam tile hin khwa hi experience choma zumna za chatna mai mo no hi itwa overcome ibol ting le mitam ta dinga hin nai ichun nain khwa gen thena asana na to ho hi ki chai ta there is a purpose for that a purpose am chu tu jong gali nei vini gal nei hi khang thao ka do ji chu piam tle after the war hich galong ki chai ting le hin it bangin hungum la chun na de yam ti itile na de yam victims nahi hinomam ailawaile victorious nahi hinomam victor nahi hinomam God's intention is not to be a victim, but his intention is for you and me to become victorious. Amen. His true pathin days ikhat che chu diu pathin dei poi gala hung kon gal hon asu boy ai wanga chu strong ta hung pot do ding his pathin dei cha it's true Bible khatlani kan say there. Now let's look at this. Job chu gimgen thina tam ta tho zo hint aloi ho mi thuman jong oi moin azinu ki san jong oi moin ai wangin jo min pathin ging ta in pathin lung thaina hin kho mangin ile a chaina chu pisiam tele pathinin phathei abona chu imovin ai wangin cha sei su phiam te ai le ti sei chu chi kangaya kangai no me ti na sei ni. If I go to the east, he is not there. If I go to the west, I do not find him. When he is at work in the north, I do not see him. When he turns to the south, I catch no glimpse of him. Sa solama anato tu kazant kachin hila om poits. Physical asay no pacho patini khat ve ting la hin
gen thina ha sanai tu ting le hin itau jong le siling a khet ta bangam chu itau jong le bang a khet ta bangena mene a hin nasu melodi su job in jong hit bangin ko cha na to ine hi ha sana gen the atu dan chu pathin salamanum ham gatila salamayum pon solamanum ham gatyong le solamanum pon thanglamanana to thu kazan kachini le kamu poi de so ka hol moi de so pathin a hola pathina mu lo dan bang suwa ba dana saina cho. But then the next verse is this. Our next verse it say but he knows the way that I take. When he has tested me, I will come forth as gold. It's hozo si hasat no si akuna kahung pot do ting lahin mantam kahiding dan chu sanato kaba de hit so pathin thangwa man na ichun in khowa khangta ten galito jong hi galito na wa kunai ihung pot do tingole gala hung ki chai ting le victima ikichai vai le hesu pathin de poi ama wang ichi gal kichai ting le hin to become stronger masanga sanga filter ikibol refine kibol tama sana ki lithing to banga chu I hat so vai le hesu hing man tam de heti ka sai no me he ton gang chalin nupi khat thusem ga saying ka ting gang chalin ka sai sao ta lo de Amahi, don't call me Naomi. A story true. Ama to simhi nel chakan se de. Bitter ahi dan chu. A kha dan hi Bethlehem apana hi Moab gamsung anazut ludehin kelal ha si achu. Ahile Moab gama om lion pititam tele aziyong athin achatin yong athikit dan amonu khatnu kinung letan chachun amo khatnu root kitinu salai root omen root in wang na pathin chu ka pathin na mi te di tin ate pi Naomi chu adin pitani le sahin Naomi le root chu ahum kinung le hanin Bethlehem nung jot kenan Naomi titing le pitinam dala Naomi the meaning of Naomi is when you say Naomi it's like you're saying sweetness delight pleasure tinas Naomi titing le ai ki sai pen chu piam le ki pa jing nu ai lo ai le na nom zeng nu tinai ai la ama hi nang chu anom zo ta poi ai ko kha ta ji chu ama zong a kha che chu tan e chun a ki pa jing nu ai zo ta poi na a chom choma kan se dai tun ga bet kilohan call me Mara tisu. Mara tinay ko vind akha tinay ko talents. Pagkain ay sugim besatay atisu. Ahin tun la ka sinum jupiam tile. Zahin atusimi velachun. Itina saynehi when she returned, not this one, because the Almighty has made my life very bitter atisu. Hachung nungin nasatain ay sugantay tanahi. Is it jun kamin jing jong hi Naomi titalovin Mara tinay ko vin atine. Chuina manu na zawa Naomi nay tihun Mara nay tizo vin. As it jun hachung nungin nasatain esugan taitana hi. Don't call me Naomi, she told them. Call me Mara because Almighty has made my life very bitter. Patinin asugan taipoy. Is in Psalm number 145 verses 8 and 9 in the thing like pakai su lung set na le khoto na dim serahin lung hangwa lo chule happy na dim serahi pakai chu mitin dina phan chule happy na a happy na chu anato zo se chu na ame ti chu. God was not responsible to a kasainom chu chi hi from Naomi's life human point of view I even ile Naomi hi ain ko even ile bitter, hopeless, cursed. Subsit jang ay lawai khache chu ay lawai kinep na talo tabang ahi na ahin pathinin wang he has got another plant pathinin ama view below him ipi Vietnam tell he was weaving her laws into a great story anat na asat na akana amao na hozo siyong chu
pathinin pon ki khong banga ko akon tu selfia jem hoi ta asim pia akhunung ding hi asim tu pi sai tai pathin thang vai na man izun khang ta te nagen thinau na hasan nau o mayong le ki songlal hi un kati no me ken ka sai poi pathin nin tu ne la hi ki songlal hi event na future ken ka koi nai nana zoom nana za nana gen thin also situ I will turn into a beautiful story teach to sim ngay ta ka sim pi ni ve kaya kingai po po vinati hi tu zana na su me lo diwa ka sai no he e chun thin kho hi pitiam ti ai le khabe ve le akha che chu jin naomi in ko yong chu akha che chu ne hin la pathinin ai ko ana na asat no zo si chu pathinin alo pina ding sim pin tu quiz ne ka kan do ti ve Ruth chu koi to kicheng tam Ruth chu koi to kicheng langa ho David to kicheng Joseph to Boaz to kicheng tai na David di lo Joseph di lo Boaz to kicheng tai abanin Naomi tu pawin chu amin piham Naomi atu pamin chu piham cha khon ga bitim bo Obed ham, Hezekiah ham, Samuel ham. Ha? Obed hi na? Obed hi. Abanin, Obed sa pamin sila. Obed sa pa? Ha? Jesse na? Jesse. Abanin, Jesse sa pamin la? Ha? David ay tay. Right answer. Pathinin David na kon Jesus Christ ang pinading at sun Naomi le Ruth to sim ju anjab lunint akana mauno hozo si chu ki panan ahe do pinai ena muzong khang tha te pathini gin po pu wai le tu chung gal jong hi e ho dinga tu sim ngei ta ong hi de pathin thang ba na mai is it nain ko hi kha vai vai le akha che chu ham ahi lo wai le atui mo se suamai lawai le gen theina hi pathin lo hitam na tin nga jong hi na su me lo de hitin ka ga zin he o he kain ko hi akichai ehitai itinungin jong pathinin itusim abanji na dingin pen aniki choi zin lai pathin thang vai nam han nain kho akichai ahitai kain kho hi akichai ahitai My life is over. My chapter is over. God says, no, I will begin now. I will write for you this. I will write another chapter. A beautiful chapter. So pathinin achati dinga egon pi. Tun aban kinin. Sagaten ni pikin piwam. Sagaten ko ipikin piwam khowei kin pilsu sagaten khowei kin pin pathin cha te nong thong ding kin pi nain kho chi sa sanga ong thong ding hoi phazo hoi zo chale nom zo a leise chunga hin lopina hauna min thano zo seman sa jing zong na lai len pakazin imakhowa ichan deu van kopi e koi pi win anom zo aphazo ahoi zo chu tho na lai zen pathinin kamakwa hin thilpha ai koi pi ti hi isu me lo devin achaina pen kan sai na he akum khana dingen bitter to bless through Ruth and Boaz Naomi would gain a grandson Obed who became grandfather of King David and ancestor of Jesus Naomi so ahin ko to sim chu in that naile Jesus Christa ahung pin na ding khangwin ki sim na chun Naomi in ko chu ahung ki sai ta nei akha che chu lai ta anuk mo lai ta again the no zo sian chu pathin alo pin na ding a same pin the same God is today as yours we worship the same living God hitsi pathin ma ma chu e hon chu e ho we his chun boina hasana gala tolum hanlang kinep na ding neo chakhat jong abi omlo lain jing jong
bắt thiên này holding ALP na về thì sẽ nó bọn sao bên tiếng tin tao nó cần mình bị đấy